Kudo sizoqopha umlando etsheni siphethe 2+2 sikadla senyama safela emazweni. Indaba zazo ziyahluka ngoba ziyakhulumisa. Uma xoshwa impela kwela kubo le embodla. Kodwa ke kukhona lento ahlale yisho uthi yena ngeke kuhlale kunje. Lowo mzimba oneyindleko. Uyabona ke lo mzimba uneyindleko ngempela. Kodwa kukhona into engifuna siyithinte ejulile. INingizimu Afrika isenhluphekweni, iNingizimu Afrika isosizini, iNingizimu Afrika inentsha ehluphekile, efundile, enamajazi kodwa kwenzeki lutho. Impilo ayiqhubeki, abazali bayakhala emakhaya, inyembezi ziyehla ukuthi afundise izingane kodwa ihlele emakhaya. Ngifuna ukuthi ekethu ukujula ukuthi ikhona into abangayenza njengabelaphi bendabuko ukusiza iNingizimu Afrika kulesi simo ebhekene naso esikhomba ukuthi lenhlupheko iyaqhubeka siyogcina sesifana no-Ethiopia okungafuneki lokho. Isandla sembethe izulu nomhlaba. Bayede sibingelele siyabingelela umhlaba wonke. Sibingelele nje wonke umuntu osibukele. Siphethe ezikabhoqo zikulethela indaba ukuze kodwa unasebenza manje kakhulu. Yazi zikabhoqo nikwazi ukuthatha inkulumo ela kwaMhlaba lingana niyise phesheya kwezilwandle. Kufanele sikubonge lokho wonke amazwe omhlaba. Sikubonge ngempela, sikubonge nanokukhuthala nanokugijima kwenu. Nithatha izinto ezenzika ezweni nezicashileyo nibeke obala bese kuba ukuthi othandayo uyenza noma ozwe kahle nohola umoya ayikhethe inkosi kunjalo. Bengisabingelela ke lona ke udokotela u2+2 akuthiwa ugogo logobili salukazi sempondo uvuma novunye ezizweni isandla sembethe izulu nomhlaba. Ngumaxoshwa imfene kwelakithi embodla angithi ibongo zisukela ezintweni ezenzekayo. Kunjalo nje ingakho ngithi umzimba unendleko ngoba umzimba wami ngaso sonke isikhathi uhlezi ukhandleka ukuthola ukuphumula ngoba abantu bahluphekile njengobusho kunjalo nje. Cha lena inkinga kakhulu uma sikhuluma ngendaba yenhlupheko noma yokweselwa noma yokuxakeka ngoba yabona nje kunamhlanje sizweni sakithi abantu bagijima inyanga, abantu bagijima abelaphi, abantu bagijima abalaphi bala izweni lakithi baphinde bavakashele namanye amazwe angaphandle bayofuna izinto zokuphila. Bese iba usizi kakhulu ngoba umuntu aze aphumele ngaphandle ezweni ayofuna into yokuphila ingoba uxakwe inhlupheko. Inhlupheko njalo le evela bekhona okhokho nomkhulu idalwa amadlozi yithunywa. Okay. Labo bantu laba emadlozini ethu noma kubantu abasingamile noma abasingenile ibona phela okumele ngabe bona basheshe basivulele izinhlahla zethu kungakangeneleli umelaphi. Kufanele ukuba bona ngabe basinika inhlahla zethu sizalwa ngoba wonke umuntu uzalwa efumbethe bese kumosheka la ekuqaleni uzalo uphumele emhlabeni ngoba la emhlabeni kuyashisa ngoba la emhlabeni kuyanetha ngoba la emhlabeni kunomoya bese kuyamosheka ke izinto esizalwa nazo. Kodwa laba bantu abazalwa bambethe thina amadlozi ethu noma labantu esikholela kubo ukuthi thina sizizukulwane fanele ngabe bona ngoba bake baphila emhlabeni before fanele ngabe basingama bakungama ukuthi mawungena esikoleni uhlakazeke ingqondo yakho uma ifundisa uthisha uzwe iqala lapho lento. Uma nkathi uthisha efundisa lapha uzokhona ukuthi uzwe kalula ubambe vele isigcino uzophasa ngoba uzoyazi into ozoyibhala egcineni. Bese lamadlozi ethu asiyekelela siyabhala ingane esikoleni zigula amakhanda sekuzobhalwa ingane kwenzeke liphi idlozi lalo mntwana. Ikhona lento ethi njengomelaphi wendabuko uyakwazi ukungenelela entweni efana naleyo yokulungisa kwedlozi. Sikhona singabelaphi bendabuko sikhonela khona ukuthi sisize kakhulukazi ekuthenini sibahlambulule abantu ukuthi amadlozi yabo awakhanye. Ingakho khona imithi okuthiwa umhlambadlozi ngoba idlozi lakho uma likhanya angeke uzuyithola usuhamba uyothwala angeke uzuyithola ngoba phela ukuthwala ukuphoqa izinto ngenkani shuthi wena ngempela leli dlozi lakho libuye lilale manje ke ayikho into ongakhona ukuthi kube lula ukuthi yenzeke ngoba idlozi uma lilele isuke lilele. Ngakho ke ngithi mina kubantu abazali umntwana kanalutho wena mzali ngoba usukhulile ngizalwa nguwe mina sukumela ikhaya lakho
usukumele ekuthenini lenhluphe kodlule kuyo labantwana abakhulayo bangadluli kuyo. Ngilinganise nje umuzi nomuzi unokhamba. Sikhule thina umuzi nomuzi unokhamba lwalo kubantu babe besintu kuqala babekholele esintini. Uthola ukuthi ngaphambi ukuthi siye esikoleni umuntu uhlalela ujeke wakhe. Kunojeke nje owakhiwa ubaba engazi ukuthi baba wakha kanjani kodwa okumele ukuthi uphuze wenzelani lokho wenzela ukuthi imikhuba nemikhuba eyovuka esikoleni ngoba phela kuhlangana inhlangano lapha kukhona osigodongo kukhona omayerele kukhona ovambeni kukhona omjungeni kukhona ozangenge yibongo njalo lezo kukhona oqhosha ve uyabona leyo nto leyo kodwa laba abantu baphuma emakhaya ahlukene bese sihlangana endaweni okuthiwa isikole lapho ke lo muntu ugeze ngamanye amanzi ongawazi nalo uqhamuka nokwakubo bese ingane ziyaphazamiseka kanti wena mawumzali iba nento ezogada umntwana noma umntwana msukumele semncane ancinde aqine avikeleke uzokuhamba kumntwana aphase esikoleni mase phasile esikoleni afunde futhi uma esethertiary futhi nakhona awumuyekelele umntwana uyamthinta ngentelezi njalo uma kuvala noma athola ithuba sondele ekhaya umthinte ngentelezi aphinde ayohlanganyela nabanye tertiary ukuze uma esefuna umsebenzi angalokho ecinga umsebenzi avele nje awuthole ngoba umzali lokho kungavimba lento yokuthwala ukuthi lehle izinga kanje ngoba kuyabhubha phela manje liyabhubhizwa wonke umuntu ohlule esikole ufuna isigubhu wonke umuntu owezani ufuna ukuthwala wonke umuntu ufuna ukuthwala ukuthwala kuhle kodwa kuhle kulamadoda njengathi ahlulwa zikole angene emthini asingadukisi sonke isizwe ngathi into nje sihamba phambili kubantu ukuthi abathwala imfundo yohlezi ukhiye imfundo yohlezi ibaluleke kuwo wonke umuntu imfundo ihlezi ihamba phambili ukuthwala lokho okwethu thina amadoda sibona nabo 45 years bashaya letha kwenze kulula uyabona ndoda uthola ukuthi umuntu indoda sina 40 years 45 years vele sekunzima ukuthi khona into ongayenza yenzeke wena ngoba namanje uhulumeni wethu usenesikalo sokuthi umuntu esengawuthola umsebenzi oneminyaka emingaka yabo sekukhona ngempela kulezo nsizwa ngoba manje ayihlaleke imvuke ekhanda hayi lapho ke makuyimva ihlala ngempela ngoba egcineni akufanele kube nomndeni oswelayo phela abantu baze bathwala ingoba bafuna ukulungisa isimo sasemuva kubo baba kaBholotsho baba kaMathafatha kunjalo baba kaSorimama kunjalo nabanye sengibalibele kucayi kangakanani noma kuyingozi kangakanani ukuthi umuntu uma ebulewe bese nithi kalandele lo muntu ambulala ukhona nomngozi bale yona kungakanani futhi ubuhle bakhe lokho kwehlukana ngemndeni ngoba manje uma uthe umndeni ukucupha lokho ukulumba isicupho isiphi isicupho ngathi lesi singcono asiyingozi mhlawumbe ngesibuye sidle emndenini hayi zikhona baba zikhona ezingadle emndenini zikhona engadle emndenini kuya ngomuntu osuke kwenzela noma leyo nyanga osuke kuyo la nje kwa 2+2 amasicuphe ithuna thina akukho ubungozi obuzokwenzeka emndenini kodwa lo osuke ehambile uma ethe akabashayi hayi ngeke mina siyavumelana nomndeni ngeke uyashayeka phela lo suke ehambile ake sithi ngiyafika ke mina kuwe ngithi ngihutshwa umuntu ngimulala ngiyambona uyakwazi ukungilekelela sichithe leso sithunzi kahle mina ngiyamthwebula kusuke segazini lakho usuke segazini lakho angithi khumbula angeke abone yithi sonke nje okwasihleli la kodwa ngafika ngimbone ngithi nangi lo muntu uyangigwaza ufuna ukungenzani yabona into efana leyo mina kufuna ngimthwebule ngimthathe ngimbeke eceleni kuya ngawo ukuthi uthi ngenze njani ngaye uzomthatha umsebenzise mina ngiyamsebenzisa kahle ngiyamsebenzisa mfowethu ngiyamsebenzisa ngithi ngisuke ngithwebula leli thunzi lakhe bese ngivuse enye into asebenze kahle ukuthi sovumelana ukuthi uyosebenza kanjani lo muntu noma ngimvusela wena ngihambe naye akufakela umnotho ekhaya ngoba uza kabi phela manje ayisasebenzanga ke lento ngesasebenza phela lento kuwe baba ngisho bangakufaka ilumbu elinjani alikho ilumbu elingalapheki isuku ngakamtholi umuntu ozokulapha lelo lumbu baningi abelaphi mfowethu ikakhulukazi la nje kwelakithi mfowethu zikhona izinsizwa ngempela zikhona izinsizwa kwelakithi abelaphi bendabuko ngempela abakwazi ukwenza into yenzeke ingakho ngithi mina thina nje amalumbu siyawabuka makumele silishaye ilumbu
silishaye ngoba ekugcineni ngeke ngikufihle ukuthi amalumbo vele yithi esiwakhandayo. Mina nje njengomelaphi wendabuko yimi ngibuye ngikhanda ilumbo nginikeza abantu so ngahlula kanjani ukulapha into ekhandiwa mina. Ngisho lela la ngaphansi kwabesifazane unoxha kubamba amadoda. Siyakwenza mfowethu lokho, siyakwenza lokho noma ke kungayona into esiqhakambise ukuthi ngisho ingane encane ayiyenze le nto kufanele yenziwe umnumzane ngokukhathazeka kwenhliziyo ukuthi noma ngisegoli unkosikazi wami usebenzela eThekwini usasemusha lo muntu njengoba esasemusha nanokulingeka mfowethu ngoba angiboni mina ukuthi umuntu uqoma ngenhloso ukulingeka nokuqhelelana ne-distance uyayibona leyo nto leyo bese kugcina kunamaphutha. Kodwa ke ngisuke ngithi kulabo bantu abakhulile nabashadileyo ngiyabakhuthaza ukuthi ngababona bengena ngegeti kwa2 Plus ukuze sizokwazi ukuthi sibiyele lemizi yabo sisuke sibiyela udonga ukuthi ngiyayithanda lento ngiyayivikela yabona into yakho uyithanda usuke uyivikela ngoba uma ungayivikelanga uyongena wesithathu ayibhidlize bayofakaza abantu. Uyathi ukubuyisa umuntu uma esehambile kunzima ngoba usuke usuthi wena hayi akabuye ngeke ngiphile ngaphandle kwakhe kodwa usitholile isikhathi esanele waba naye eduze kwakhe. Ilapho kumele ukuthi nibonisane kwakhiwe lo muzi ngoba zikhona izinsizwa ngapha eziphatha amabhodlela eziphatha usidumba kaSibumbu ezikhona eziphatha umuthi weintumbi ikhona eziphatha umuthi ongehlulwa. Angithi nje sisikha amabhodlela ngokwahlukahlukana siyatsaka nje ngoba izihlahla ziningi uyayibona manje egcineni siyaphetha nje ngomuthi sidlala ngawo mfowethu bese uthola ukuthi ke manje wena awumvikelanga uma wengane zakho noma awumvikelanga unkosikazi wakho bese isimilo siyaqhubeka lokho njalo avuka ubona namanye amadoda agcine ngabi nendoda ayikhonzayo oyikhonza le ndoda ngoba mhlawumbe noma ngathula yona iyomplanela ngoba phela iyaqhuma iyageza iyaphalaza bese kuba khona into abahlaba yabona bese kuba khona ke bagcine bantshontshelana njalo. Angithi kathi ke mawungamkhandanga uzontshontsha kuntshontshe umuzi uzobhidlika ngiyakutshela kanti uma uzosukuma kusanesikhathi bese uyabiyela lento ukwakha bakithi isinto yayivela ikhona endulo ngoba manje kunzima ukushiwa ngothandwe wakho usu-investile usuwenza izinto eziningi bese uyakushiya. So ke mina ngiyithi mina bayakhala nje abantu bathi ngiqinisa kakhulu ngapho angiqinisi kakhulu inkinga ngithanda umndeni onokuthula. Yebo ngithanda ukubumba angikhipha amalumbo kodwa ngizama mina ngumuntu owakha ukuthula ekhaya njalo. So ngiyakugqugquzela ke mina kubantu ukuthi into enjengaleyo usuke ungoni mawuyenza vele endulo kwakubalekile ukuthi niphunge imimoya ukuthi ingangeni kalula imimoya nemimoya. Ikhona ke lento ethi mkhulu ngiyintombazane bengifunda isikole senza izinto ngokujulile ngagcina mhlawumbe ngilokhu ngikhipha ingane nayi ke lento isingivalile manje ngishadile noma ngane noma sengithola umuntu engimthandayo ayisenzeki indaba yengane ayitholakala isidali. Ikhona into ongilekelela ngayo. Oqala nje kufuna nawe ulazi iqiniso lakho ungalifihli mangifika ufuna ulazi iqiniso lakho ngoba yabona ukukhipha ingane usuke sokufanele ukuthi ugeze wena ngoba angifuni ukuthi uyefana nombulali kodwa izinto ezisuke sezinjalo kunethunzi elisala kuwe leli thunzi leli lento ngiyangithi nje mina mawuyenzile kukhona ukukhipha isisu ngenhloso kukhona ukukhipha isisu ngokungeyona inhloso kodwa yonke leyo nto leyiyadinga ukuthi ligezwe leli thunzi kuwe uhlanganiswe imithi uhlambe ibe clean ube clean ukuze izinto zakho ziqhubeke ziye phambili uqhubeke ukuthola abantwana kuvuleke ngoba uyakwazi ngisho ukuthi akuvalele nje ezintweni ufundile ukuthi ufuna ukuthola umsebenzi afika umntwana phoqa ukuthi uyomgeza noma umenzele iladi umshwelezele ngoba kwesinye isikhathi umntwana uyakhula uthola ukuthi ke manje unyaka nonyaka ofuna ukuthi wena umenzele isikhumbuzo kodwa akasekho lo mntwana umenzele isikhumbuzo umthengele impahla inzima lento kodwa ke phela indoda nendoda lemhlabeni iphiliswa izinqumo zayo. Ukhona umuntu ozothi mina njalo ngiyalelwa isisu kuthiwa nginedliso kunento ekhulayo ngaphakathi izinto ezifana nalezo ikhona into enjalo. Ulekelela kanjani lapho? Idliso mina ngiyalithatha ngilikhiphe mina uliphathe ngesandla umuke nalo kimi ngiyalikhipha idliso mina ngesihle futhi ngilikhiphe ungalimali
ngilikhiphe kamnandi kamthololo kamdorofiya kamnandananza uyayibona umtshorolo ngikukhiphe lona nje Tofolax ukuze liphume ngoba into ebalekile idliso siyakwazi ukulishaya liphume ngezansi bese lishaya liphuma ngaphezulu kodwa yimi obhekayo njengomelaphi ukuthi leli lifuna ukuphuma kanjani lingabungozi imuni imali iphuma phezulu linabungozi imuni imali iphuma phansi konke lokho kungumsebenzi wami idliso liyashawa ilumbo leli lokudumba kwesisi mina kunomuntu wakwafika la ekhaya nesisu esasisabeka ngendlela eyisimanga esethi uhamba ukhathele ngase ngimtshela ngathi mina vele ngila kwamhlabela ingane ngilinde bona laba bathi sebehambe izinyanga sebakhathele ngase ngimphuzisa ngamnika isipedi nje sincane ngathi nje akayele ehlathini kaMadlubulundlela ayothi isipedi esincane ihlathi elikhulu ngathi akathi ngisipedi esincane awungamhambisa nqunu ngoba phela phela kwase kuphoqa nje ochatha kanjani egqokile thubu uhambe ochatha kanjani egqokile wathola nje isipedi esincane kwahlambuluka isisu yilaphuma ilumbo kwaze kwaphoqeleka ukuthi mina angisuke la ekhaya ngiyoklina kubo before ngimkhipha la ekhaya ngiyoklina kubo lelumbo ngiyoklina ekhaya ngaqinisa ekhaya ngacupha ekhaya ngaqinisa umuzi wakubo ngase ngimthatha yena ngamgeza ngamqinisa ngamcupha ngase ngimdedele ekhaya namhlanje uyaphila ngikhuluma nje bebebonge emalangeni kuzoqhamuka umuntu wesifazane ethi ngangithandana nomuntu wesilisa washona njalo mangithandana nomuntu wesilisa manje uyashona bonke abesilisa engithandana bayadlula lenkinga icayi la kwathi uDazi siyakhona kumlekelela lo muntu ngiyakuvala nje lokho ngoba nginami ngiyakwazi ukukwenza hayi mina izinto vele zengirong ngazo wena mfowethu kuzokuthiwa ngumthakathi nami ngigcine sengienjoy ukuthi ngingumthakathi kahle mina ngiyena umthakathi mina ngumuntu olungisa isimo esisukubhekane naso ngaleso sikhathi uma sidinga ubuthakathi la ngishintsha khona ngibe umthakathi ngunwabo nje mina thakathi ngeke ukuthakatha mfowethu ngoba ngempela kunzima la emhlabeni uma siqinisa umuthi sithatha umuthi sidlale umuthi asudlalise siwulumbanise njengonkamisa umuthi uyakhuluma inkinga umuthi akufuni umuthi usukume ngoba usune pressure uhlule irent manje wasukela ama suburbs ungenamandla so ufuna irent manje ugijimuza la ekhaya ngoba uthatha magic mina ngisebenza ngemagic mina ngifuna into eqondile nje kunika iquality umuthi ubone umuthi ubekezelele umuthi ukwenze into eqondile egazini lawo kubonakala ukuthi lo udla umuthi othithini hayi ukuthi ipressure masune pressure hamba laba bazothatha le mic bayiphahlaze phansi iphenduka imali la no more magic last umuntu othi sifuna abantu abanokubekezela sifuna abantu abaqondayo ukuthi bafuna nempilweni sifuna abantu abaziyo ukuthi kuyini okwelashwa uma ungakwazi ukufundisa 2+ impande ezomuthi zababa zashuqula ogogologobili kwa Sempondo uvuma novume ezizweni mina ngithi yaseke isidingo sokuthi abantu babhuke ngoba baningi abantu abashintsha ama video ethu fana nalokho kwescam ukuthi esinegodle ezihlala amabhubesi kuhambe kuposta izinto ezingekho amampungu into engekho asikaze akhuluma ngamabhubesi thina into esikhuluma ngayo thina ukuthi impande zomuthi zababa zashuqula umuntu okeza la akuqina ukhakhayo azi ukuthi ufunani ilokho esikufunayo ukuthi abantu baphile mina asikho isidingo sokuthi ufone dokotela usebenza nini olesine olesihlanu umgqibelo ngoba mina kangitholakala efonini kodwa ngolesine olesihlanu umgqibelo noma ungasabhukanga iba segethini wena olesine olesihlanu umgqibelo kuzokukhulula lokho ngoba lokufona nigcine senifakela abantu imali bathi bhukani banenzele kangcono ungakafiki lapho inyanga awuyiniki awuyifakeli imali kodwa inyanga la ekhaya ufike imali uyishiye ndumbeni esikuba uyaphahla ngaleyo mali uphahlele intweni yakho osukufuna yona ubaba kaMathafathafa ubaba kaBholotsha sorry mama besikuphoqisile lawo mazwanzima lawo adinga umuntu indoda nendoda eneyinqumo zayo ingene la kwaSori mama besekuphoqisile ngoba phela ukhumbula lana usuku subona ukuthi hayi selishona ilanga sengahamba noma yinini sengizamila liki idolobha nedolobha engazamanga ukuthi umsebenzi bese ngivele ngithi hayi Sori mama besekuphoqisimo bese uyathatha ke lento uphile bambe mkhulu